mga balaterong, mga bontong karambao. Tarang nira kasulanasang sila kini kayo. Yo! Pisampa! Yo! Telepi! Yo! Te kayo ni pentalon mandiren na kinasura. Jadi hukum na laga mangka mo tapi kayo. Yan na talo. Yan na patalo, patalo. Pasulit terong ni mitarima po kami. Oke guys, ya, kembali ke halaman. Tiba-tiba ini rumput open.
Asia Barat. Tetapi mula pemalai itu malalana Jona Tomang kami terok padeni manitene ki padoro ki paudi mo ki kuai do ki kuah maafkan kanika na temo ada di YouTube di Toraja Unik. Woi,
Woi, pangkalan tanya lagi. Woi, pangkalan air. Woi, pangkalan. Woi, pangkalan kanan di bawah. Woi, pangkalan kanan. Woi, pangkalan di air. Woi, pangkalan murka. Woi, pangkalan tenduke. Woi, pangkalan lagi. Woi, pangkalan tanulata. Talong lata jong. Apa ke apa? Woi, pangkalan kanan. Woi, pangkalan mai. Woi, pangkalan lipai. Woi, pangkalan ibuninge. Woi, pangkalan lapangan. Apa to? Allo ba apa? Woi, pangkalan gane. Woi, pangkalan kanan. Woi, pangkalan sungai. Woi, pangkalan sungai. Woi, pangkalan kanan. Meme, ini jo eh. Woi, pangkalan ini. Woi, pangkalan terate. Woi, pangkalan di Sokawae. Woi, pangkalan Tumalatwe. Woi, pangkalan Tanimaya. Tunggu apa tuh? Woi, pangkalan Lope. Woi, pangkalan Namatule. Woi, pangkalan Keraten. Mal, mula ko. Abi pa ila ko.
Woi, Bapak Presiden. Woi, Bapak Presiden. Saya mungkin tomalan ya. Woi, tomalan, panggilan deh. Bapak Bidan. Tirong orang berapa? Bapak Bidan. Woi, tomalan, sini. Tomalan, mulai. Tomalan, apa deh? Tomalan, apa deh? Tomalan, apa deh? Anto. Anto. Benar tak aku. Tomalan, jangan makan. Anto. Tomalan, sakit. Ban si pendit ya. Jom ini kan. Tomalan, deh. Tomalan, deh. Tomalan, deh. Tomalan, deh. Tomalan, deh.
Apa saja bisa.
lagi. Kapolres. 1, 2, 3. Oke. Jadi bangsa usiar katuki. Dari masa bisa langsung turun deh. Iya. Ya. Kato-kato. Woi, pemain kai. Woi, Torino. Woi, pemain ini. Pemain. Woi, sedekan deh. Woi, Malaysia. Woi, pemain ini. Woi, sini dulu. Woi, kemana nih? Woi, kemana nih? Woi, sana deh. Woi, pemain deh. Yo. Woi, pemain sih. Dia mau malir bantu rek ke budak. Woi, pemain deh. Dia pun dah gak. Woi, pemain deh. Woi, pemain deh. Woi, ini apa? Woi, pemain deh. Woi, pemain deh. Woi, pemain deh. Woi, pemain deh.
Why?
dulu ibu-ibu di dapur umum. Woi, motor ini. Woi, bangun woi. Itu apa? Kadang sunang kudu buka ke kamar. Coba kode-kode. Wadik kita. Wadik. Landasan kan dikado sinonteeng. Siapa na masadya? Nanti. Dari tolongmu. Ayam kita lah ketuk dulu. Dari tolong lapo. Mau perekan nih oh. Dada. Itu dada. Itu nih. Pokon. Pokon raka. Tidak makan pokon. Enak ini. Pokon tura aja. Merasa. 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 Banam kandel lamba. Kande ke pokon lamba. Sengke kemian udah. Tidak. Oh, saya itu saya kira apa kande lamba. Atena raka. Ya teman dah anak kurinna. Tak nak tamai woi lamba. Alam ba kan di katin Lamba. lamba. Ada alam tidak na lamba ini raka tuan lantai alam pie. Wah, ini ada videonya. Oh? Kakak yang memboko. Ini membuni ha, yang dari luar Oh. Melasara ka sa tingin kila eh. Ini dari lamba. Yan lamba. Es buah lamba. Dua lamba. Kandai lamba. Es buah. Ale salah to koron-koron. Woi, sangkan. Dito masuk tinggal itu bayi. Oh, baik. Oke. Pokon guys. Pokon. Ada di dalam ada pokon sama daging babi guys. Sama apa lagi? Ada miku bayi ne pedu kubayan. Bayi Bayi ne pedu kubayan ne. Iya. Coba saya dah. Lagi shooting. Aduh, enak apa? Saya nanti baby satu kasih. Siapa ini mas? Saya Nili. Oh iya. Tidak mau. Oleh salah. Woi pemicing eh. Lepas kita yang utama pekande. Kande. Iyo. Oke. Lamba. Wah, oh. Persettingan. Ada settingan lihat di sini. Persettingan. Tahan atau lolo ikan deh, ikan dulu kita. Kana to mala, nanor ka to mala. Seguiamo. Aku
Pandemi ki lamba. Salay dupe ti jari mo. Yo, di Pak Lotman itu ditugaskan oleh Nurus Fabio Lor. Minta tolong wali pasar dulu. Kalian ada di sini. Yo. Lo mau minta aja lagi. Atau nakawin roda, di mga pagkakalagay. Papan. Balangan lang tayo ba? Balangan ko. Kanyatin ah. Palay bitaw ko dyan. Palay raga. Oh. Pembujang. Oh, ada dyan pembujang. Ano dyan pembujang ada ya? Oke, palay dyan. Bitaw sa. Tapi tangguhnya itu bisa oh sangat terburu ya teman. Doktor Otedong, mana mereka? Mana Doktor Otedong?
Perbaiki itu. Oke, Pak Richard. Sanadadanya gitu ya, bagaimana pelaksanaannya. Terus ada yang jangan Dekat kita dulu ke Pak Richard. Iya, namanya oke. Menghubungi kali itu. Oke. Mandi oh Miki. Salam dari Pong Onel. Oke. Nanti disampaikan. Mang kamu dekat ini ya? Lalu anu ya.
Yo, tabi lako kita ang gamay rin to limbong lante inan Correct. na basakaran ki tong arapo tulong patong na batang kaleta tuloy basi ta pa batang kaleta ta balakuan di basakyan na pumamatua ta masambayan si tulu ko baton ta pantan simisa ta masambayang lansang nambe na anak na pinamasallo amin. Puang matua toma kuasa kipudi siya kipakala abisangan mi belan na tontong banga pasak kemi lempan lako kai masolanasang telimbong ulan teluba aba lama amo daw tetangan na sondong tu natana pa wala malasu tu situru ada alam te tondok ti allo totemo si pulungkan masolanasang laun rununang bulay te patiran sangka anak inde domi kaboroin tu situru ada alam te tondok yamo tu maapalimbong maapawolo te dong lante allo totemo tu mangkani patengka ada anak terong polwaruk karambong masumbo bisara tumangka dipatengka mintu na to puang dari belanna parondomi basakyani lako kami solanasang labi lako rapu asu sa puang tu lendui tanda kaborona lako de tomatua silu nene masolabe tumang kami kabe ampong puang tu tanda kaborona ako solon kami sarana deno pa opuang anda mintu na to lama lalam melo selama tinuru berana tontong mampasak ini lako kami solang asang labi lako mintu tau mintu lang nalang katanan to parenge ambe tondok siya mintu panitia opuang tontong kumiyong pasakikan solang asang deno pa ina patiran sangka atu manda di angkaran upuang
lama ala melo anala sundukul rekel lokon lopur rekel pendong nanna anna langan tangla pengen lakan endek tang perselisian puama tuan be ema kuasa lan suruga pasti kambela kan dia mintuna tangan kena ano puang alam meteinan na mintuna to lama tinurut lama alam melo pas sakem tontong papay lagu kami solan asang ulen do ikan desawai itu pasidangkan mira pemasuk sa upuang pas sakitan solan asang tuun tarimay mi tontong bang usalanan ka pasake mi solan asang te kami limbong lan alo ya te upuang belan na puang kipung yesip itu aparenta sola kamu anda pernah masallo o te masa tontong selagona amin langsung ambe na anak na pernah masallo amin silakan. Kita makan dulu. Lupa pun asal Pak Karo. Tangan nggak boleh. Lah ada betul kertas apa? Iya. Nah, ya, kita lanjut lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Komen, like, dan share. Terima kasih. Oke, sampai jumpa lagi ya. Kita lanjut lagi, kita makan dulu. Oke, terima kasih.